شیار کنان وسط جان باز ہما پلگار کنان یاد عثمان مطلق اندار کنان بیست میں بیسے زندانہ میں بچے کو فاروق عادل سرار کنان وزے کے دامادان بسروروں سرور ابرار کنان دولت میں رہے گا بے وفا گوشتی حامیان رہوار کنان گوشتیان آخری مجھبان اشار کنان اس طرح مانا دزیدی میلیانے میں بچے کو قوری بات ہے مولتی دوری زبان ہے دولتی جاگ رہا ہے رسمی آخری مجھبان اشار کنان کافی المازان واجات لے اشار کنان شرد شار و انسان کی تغو نستے بیدشان ناگہر و آمدت سے سلطان مکان واضح تھے پشتا یا تفریح کی در زوان خصابہ بطن مادرہ پنہان مکان قوتوتی دستا قدرت نقاشی عیان تاں چہل روچا مالک عرشی آسمان قوتوتی دستا قدرت نقاشی عیان فاسی اب گوشتی پارے واضح شکل مردم جوڑی کو دست سال سرواتی کو جان 444 رگو بند استخان وستی 166 کاری بیدارو سے بگان روت ہستی گوئی سگو جاری گردگان پنجگ و سردست و شفاری مردانگان من فریداتا گوش و ہوش چشم و دهان بینی گروار لب و گویات زبان على عرض 4 ماہ تہا شخص جوانکانت 5 ماہ آواز شکل ساری کانکانت ہونے بدبو از نافرا صورت جانکانت کان دیگه 5 ماہی من لاپا پنہانکانت بعد از 9 ماہ سرزمین آومانکانت تری بچ دیوان مات سکوت شادانکانت عبدالغنی قادری ساتھ نہیں رکھا
و پستار هریق ثمر خال گروگان سود نارنجی و شکر تیجاگ تربوز کدو و تاب گجر گندم ماس ماس جو سود بیقدر اشتر و غاوه گوس پند آخ خطر غیر کرگس کل سین تیها شمشاد و کپینجل بیبا وزار هد و کوری شاطر و شاهی زبزفار شارتی شاطر داخوش دگار وجه خوشی زردار و کپی قبض و کوهدار هر چهلال جنسی به حتی من خوشکتار یا دنیا مطرب و واسن خان در بهار بیهوش کارنده بندنا شاهی دردار یاد بکن و انسان سے منافی کرے دیار منتر و نعمت گنجو بیشمار منی نعمت جیرا رندا منی فرمانا بچار یازدہ ماہ پر روز بکن روزنا یک ماہ دار کے دولتی ہستے ہیں بندے ہاں کو سے یکا پڑا اگر طاقت دی بندہ کعبہ دی وہاں خوش بدار کلدار بات فراموشی وحال کر رہا باب کان کے نعمت وار تذیر گا رب عجب خان وجب ہزار نازار روز شب نوکیں داد کان تو کب تک داعش و اشرف و وقت سے واب کان تو اللہ تو شاق خریر و منجاب کان چارے کم جاتے بندگاہ کے چونے شان کانتی قطرے ہمارے سلنے آپ ان کے وطانی روحان وقطرے آپ ان کے وطانی روحان خان تو مست مغرور نام قریب کو سہمان جن خالق الراز وطر مختار کن جس میں جانا کہ محشر بار ارمان کام تقریر سجین الامانہ افغان کام تو میں زیادہ کی وہ ساری جان کام بجنے رنگ یہ ساری جان سار بکھان ہوا انسان تو سار دیکھا انسان پاس رہے واب غفلتا اچھے مغرور تو پریشان شوقتا تو پچھوں کی چھما یا بلچار ہماری حالتا از دلا در کر صبر حسدیے محوتا تو یاد کرنے میدان مات سکرات ساہتا تک تحریکیا معاشرے سے فاران خوف شدتا خوف زنجیر دوز ہے آت وحد تھا تو ہمی کے ہستے خان خدا وندئی کیا عطا رہتی تقدیریں تو شجی ہے زیروں پر وقتا ہر دیکھا افشانی ملا عبدالغنی کی حضرت کائنات دامن دین اسلام کائنات دامن دین اسلام سنتا فرتی بدلا زیادہ ہوں تو جنت